poto la mulo tu le ni tai au I lau I fola. O mato mai le tu ma le nganga whaftai. Le loto maulalo le atua mato te wha maulalo atua I luma. Ma le nganga whaftai le atua awana le se no oe le atua. Mato te le tau nuu mai le nei mamao le savalinga. Whaftai lo whatasi mai. Whaftai le atua e te le tulafo inai mato. Awa e moni ma wha maoni la Afioga Paia e te iai pēr mai mato I mea uma mato te ui ai. E o lawe le nei aso le atua. Le nei aso sa mua le nei masingo Leai le atua nei tau sanga. O le anganga whaaftai le atua mato to e tepa I tua ma wawaai le atua I le te leo lo alofa moi mato. Lau tau singa manuia. Lau taita inga manuia. Leo wa mato iai le nei aso le atua. O le vi inga lai whafo I atu I ate oe tama. O ae le lei lava oe. E whaava vaula wa lofa le atua. E wha maoni lava oe le atupulanga ma le atupulanga le atua. E le li liu lava oe o ananafi o le soe oe le whaava vau lava. Whaaftai a wawa mato I loa matalitonuina le atua. O lo soifua lava oe le atua. E le moe le tuli moe lava. O lo e ngalue pēr e o mai lava I le nei tulao le aso. Whaaftai le atua I lo whamalolonga le tino. Ai sili ai le nganga. Whaaftai le atua I lo whamanuianga I tono le nei e kalesia I a inga taitasi. A mata mai o mato tina, mata mama tutua, se o lava o mato whanauiti le atua. Whaaftai le atua wa e le aise tala vale whapopole inai o mato loto. Wa nao le alango le fia ma le oli le atua. A wa e wha lava oe iau folanga le atua. Whaaftai le atua oe lava le tali o mato manaonga. Whaaftai le atua oe lava te whaafeiloai o mato manaonga I mea le lei mea sili le atua. Whaaftai tamai mea lava le atua. Ai sili ai le atua le whaolatanga we saunia moi mato. Lea le mato whamanatuina le aso nei le atua. Lo alofa lava lea na whaali tino ina we awina mailo alopelo Iesu Keriso e whai masui moi mato. Le tangata angasala. Le tangata whaale tonu. Le tangata e le atoatoa. Ai whawhetai le atua I lo alofa. Whawhetai lo alofa tu noa. Whawhetai lo alofa muti vale le atua. Leo wa mato maua I le whaolatanga. E ala I le maliu o Iesu Keriso I lunga o le sātaro. O ai lava le tangata we e manatu mai ai le atua. A wa mato whapeane nei tae ao. Whawhetai lo alofa mai. Whawhetai lo manatu mai le tangata. O le tatalo le atua e le ai lava se me ma whai ona mato to e totongi ai pe tau I atu ai le atua lo alofa ma lo angalelei. Tau lava o lea le atua. O le tu atoatoa o mato o tangata mo oe malau fio. O le ofo ina ato o mato tangata o mato a inga le atua mo oe malau fina ngalo le atua. Ia whaunga ina le atua le neinu lotu. Whaunga ina I matou le atua a wā le atua le tala ina lau tala le lei le atua. Le whalau te le ina o lau mālo tama. O le tatalo I au ngā ne e kalesia ina ia tele ni a nganga e manu malo ina mo oe le atua. Le tatalo le atua I efsos rani mai. O e sila fia le tau mawhainga o le tangata e le atoatoa. E ai taimi le atua e sasi ai e ai taimi e whale tonu ai. Ai avea foi nei avanoa matou te whaamau lalo atua I laua fio le atua. Whaamolmole alofa mai. Whaamangalo mai le ifonga lau whanau. Whaamangalo mai le atua I o matou angasala. O matou soli tulafono. O matou a mio le anga. So se ngai o inga. So se mea e te sila fia le atua e le tusa malo fina ngalo. Avea ia le toto Paia o Iesu Keriso e whaamama ina I matou. Wa mato wala watu le atu ai alofa mai. Whamama fufulu mai ma whamangalo I lau whanau.
Ai e Fa'agalogalo mai le atua se loto mama. Fa'agalogalo mai le atua le loto Mafuaatia ifo le atua le loto Faaumatia le atua. E mawhai o na mātou au na matapua I atu I te oe I le anganga ma le whamaoni. Au alawa nei aveseina le mana o lau anganga Paia. Ai atu maupelo whamanuianga ma lau whaunga I mātou le atua I aso uma o mātou o langa. Au mātou whiangai I le nei soifuanga le atua. Te le whawhita auli, te le puapuanga e o mai. Au mātou tatalo le atua, mātou malawa fio. Whatasi mai lawa fio. Fesoso ani mai oi o mātou vaivainga. O a lava maftianga le atua, o a foini a venga. Mātou te Lafuaa'i atu I te oe, a wae te alofa lava I mātou le atua. Whamanuia launu lotu nei tai au le atua. Tofusia I mātou mamana onga ese. A wa mātou talitonuina le atua, e Leai lava se mea whaingatai lawa fio. O le tatalo, Whaialo fina ngalo e leo mātou loto. I e Fefinaua'i le atua. I o mātou manaonga e tusa malo fina ngalo le atua. Lo whamalolonga le atua. I so se tasi e manau mia lo whamalolonga. Ai meisi o mātou tamama tina mātutuo ne e kalesia. I a whafulo ina pel soifua. Maua pele malosi mai lau fio le atua. Awa le atua le tawatina e ino lo ngā luenga. Mawani manatu le lei mani fautuanga le lei le atua. E fesoso ani ai le taitaingo le ne e kalesia. Anga le lei foi le atua I ulngali I talavou. Talo le atua I a whamanuia whaatupu pea le alofa le atua. Le ono sai, le whamalosi, le finau le atua. I le tele o puapua ngā mawhaososonga le ne lalolangi le atua o mātou te talo. I a lato maua le anganga o le tū mau. Le whamalosi pea le atua, le finau tama. Awa a mātou wawai atu o le tele o whailoa mai ai. Ua whai toa lo toia fio mai le atua. Mantua foi mātou whanau le nei tai au. Au malolo mai foi mai awa onga le atua I anga le lei pui malawe ai le atua. Sausauina I lātou I lau toto Paia le atua. Anga le lei oe le atua I a whaino I meo le nei lalolangi. A I a tumu le fia ma le alofa I a te oe le atua. Talo foi le atua le alava lau fasino manga I o lātou o langa. Le whaonga ina o mātou whanau. Anganga Paia, whai au ngā luenga lilo e te ngā lue atua I o lātou loto ma o lātou finangalo. I a lātou matua I loa oe le atua. Whaopenga ina I lātou le mana o lau anganga Paia. Lātou te sava valia I e tusa ma o ala le atua. Whamanuia foi tamai se tasi wasiasi mai le nei malu le atua. Se tasi foi e fou lona mai moa mai lunga le penga ta whailangi le atua. Ia o atu le mana o lau anganga Paia ma pai atu ia I lātou le atua. Ia whai le nei sauninga ma le nei au nanga ma whamanuianga ia I lātou ai silisili ai le atua. Se taimi mātou te whalongolongo I lo upu le atua. Ta talo anganga Paia. Ia ta tala o mātou loto I a te oe. Ngā lue mai le mano lo anganga Paia. Ina ia sua tōsina ina o mātou loto Ia whai ma ele le lei. Ia paua tuai le fatu o la upu le atua. Fua mai eini fua le atua mo oe ma lovi inga. Ai e whamanuia iai mātou le atua. Me uma lo totoe nei sauninga le atua o le tatalo I e whamanuia mai le atua. Le ngata nei e kalesia au lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga le atua. I anga le lei ia iailo whaunga tama ia tele ni anganga e manu maloina mo oe. Whamanuia foi le nei malo le atua. Whapea foi so mato malo I Samoa. Anga lei taitai ma le whainga malo le atua. Ia avea lato matangata e matatau ia te oe. E whamaoni o lātou tiute ma o lātou whaiva a wale manuia o tama whanau o Samoa le atua. Ai e whamanuia foi lau nupa ia o Jerusalema. Wa mātou tatalo mo lo file mu le atua ma lo whamanuianga ma lo manuia ia lunga ia I lātou le atua. Anga leo missionare ma whavangalia le atua lo whaia le ngā luenga whita. O le tala ina lo tala lei le atua. Ia alu ma le mana lo upu le atua. Ma ia whamanuia ia I lātou le atua. Anga lei o e tamaya I mātou le ne aso. Mea uma tamā wa mātou whamoe atu I a te oe. Ai ei lava se mea wa mātou so na ole vale atu ai le atua whamangalo mai.
Ai ei fo I se mea te silafia mātou te manui ai awa misia ele nei te talo lea tu ai. Whaia lau whina ngalo ele o mātou loto. Whaftai lea tu ai mea umalava. Whaftai ta mā mo le nei awanoa wa mātou o mai ai e watu ia te oe le vi inga. Whaftai Yesu I mea umalava. O le vi inga I whafo I atu ia te oe. Nei māso umai o I le whavavau lava. Amene, ma amene. Mai saulanga pati mo le tua nei tai au, hallelujah. Kala watu ia fionga ti akona mo tato foa I nei tai au, whaman mole. Sauni lau foa I nei tai au. As we get ready for our offering this morning, oftentimes I mention that we don't question God's blessings because we know that He is the blesser of all things. But the key to those blessings is within our hearts. That as we give, everything that we have belongs to the Lord. Say amen. We give with the understanding that everything that we have comes from God. Tato Fa'agalogalo awane ngalo ye tato. O mea umalo tato Fa'agalogalo atu. O mea umamai le atua. Mea la le awhailo Fa'agalogalo nei tai au. I le toi fisilingia lava whamanuianga o le tua. Tau lava o oe malau loto I le tua. Awa o le mea nai sila mai le tua. E leo te leo le mea nai ui lau lima. O le te leo lo whatua tua I totono lau loto. E te whai ai ma le fia I le tua. Ia ai ia whamanuia te le tua ia te oe. Those of you who are tuning in online, there should be a link there. Go ahead and click on that. But we just want to say on behalf of our church family, thank you for partnering with this church. May God bless you in your giving this morning. Ale nei tai au tui natu lewa noa. I le fionga ti a kono I a mati na te saunia se te talo. Mo le tātou foa I nei tai au. Thank you. Vai lá, vai matar o outro, aí vai ser louco, você vai ser o assunto lá. We are online. Yes. They did so our college, our love for me. E aí eu falo como, e aí eu falo mesmo. Aí tu mal de vinho, aí eu honor os papos. Amém. Faithful, faithful, faithful.
te fia wala awa tuai nisi ua langona le wala awa le atua I o lato soifua. Nisi foi o taitai o le atu lai mai foi e taitaina ia nisi o tātou matata I to tonu o le tātou ekalesia ono nei suinga le lei. Ele o iai se mea tupu. Pa wala mea leo iai o le tātou wha moe moe ma wha lango le taitainga o le anganga Paia. Ia wale wha atu langa ina o tātou ministry taitas. O assignments ia e whai masui. A o le wala awa le atua, e tu mau a le wala awa le atua. A le neila aso ia e fia I le anganga e whailoa atuai. Ia nisi o taitai o tulai mai. Nā tō te taitaia nisi o tātou ministry to tonu o tātou ekalesia. Whamaile salamo tā vita e tasi le mea ua o le atuai a Iova. O le mea lava lea o te saili atuai, ia o nofo I le fale o Iova I aso uma o lo wola. Ina ia o I loa atuai le matango fie o Iova, ma o saili I lona malu malu. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. It speaks of a man who is in love with the work of God. Not only is he in love with the work of God, but he is in love with the Father who owns the work. That for the rest of his life, he wants to spend eternity being in close proximity with the presence of God. If apena foi langona nei tai au, mua ia tātou alolofa I le atua. A moni le tātou alofa I le atua, tātou te alolofa fo I le ngā wenga le atua. E le tau whātonuina. E oso tatau. E oso iai male nau nau. Aisea, langa I alofa I le atua. E alofa I le ngā wenga le atua. Ma le tatalo fo I nā mo tātou taitai fo. Mai lato uma wa whai filinga e tulai mai nisi foi vaenga o le ngā wenga. Ma le tātou te talo foi, ia iai le Faaumatia le atua. Le anganga o le atua tātou te whai ai mea uma. E leo le fita e leo le malosi. A o le anganga o le atua. Mea la le fia e whailoa tuai. E ai steimina tala noa ai ma le uso nei. Sau lava ia mawhailana filfilinga o la ua mala ainga. E fia vea ma ti akono e tonu o le tātou ekalesia. Ma e fia whailo atuai ma o vala atuai ma le Fa'agalogalo. E le sunga ia vine mataua pasongi whamonmole. Se su mai lumanei. Would you like my ele too now? So if I'm mafa mailo patspati nei tai au. Ele ngata I lea. E inisio tova I atu savaling e lua tolu masina. O lo ngā lulu el kako team foulei fafo e Fefinaua'i o tau. O leo Ushers Committee. Sa tau aveina le tinau ngā luenga. Ai o se vaenga temporary na whataltali. Se tau sa ili se isi e tau aveina le ministry lea. O manala matal noa maltina ia e meise foi ia le tamaitai lea. Fia whailoa tuai. O ia lea la avea mataitai o le tātou Ushers Ministry. Our director for our Ushers Ministry, I'm pleased
to inform our church is Rachel Leai Pepetele. Alawa tuai malona ali'i David e sumai. Ei le tu lea whamonmole. Mana il tau whaasanga I lumai o. Can face the people, I'll tell you when it's time. In our youth ministry, o marisala noaina ia le ainga taitai. E se taimi whapitoa ia na whaiaila ia se special honorary o le tātou taitai o lau Tulafono. Ai talanoa mai a le tua whine ia loi mata I le amatango nei tausanga o la ngona ia o uma le taimi o lana assignment I le au Tulafono. I le se meo tupu e kalesia. I le fo I se meo awhaina ia le tua whine nei. O lana ia ala ngona mai le tua o te tau ona tula I mai se istangata e tau ave le tātou au Tulafono. Maropo moni lava o uma na whao le whaftai o le tātou word. Le au salef Taumua sa whaftai e fo le tātou ainga taitai. Ai e kalesia. E ona whailo ato I eis taimi. Ai mo taimi nei. Whaali le tātou anganga whaftai I aloi mata I se tātou pati le nei aso. Mo lona tula I mai. E le mawhaina o talanoa atu I tu atu le taimi ai le mai ai. Ai mawhaina o talanoa atu mai le taimi lava na tau aveina I maua le tātou e kalesia. Se tasi lea tangata I whaamoemoeina. E le ngata il tūlanga lau Tulafono, te tonu le kalesia. Whaftai e lona nganga o stangata e tele I o taleni. Ia whameila e pe iai tofi pele ai. E serve ai e tonu lau Tulafono. Ai whaftai e lona nganga e kalesia. Ia whaima whale a onga mo tātou. E ai taimi e umai tātou assignment. E tu mawal wala au. Ai ai taimi e tauna tātou step away. Ai whaatanga lista ngata e sau e tau avel ngā ruenga. Nangal whainga ngā ruenga le tua. O avele ma whaataita inga te lei to tonu la inga taitai. Ia e whaatai atu ai tua whine. Au taimi la nei e fia whailo atu. O lea le a se e iai Pastor Sharnita. Na te tau ave ina le tātou au Tulafono. Mea le wala au atu ai Pastor Sharnita. Tony whamonmole se sumai. Mafuaaga ua filifili ai Sharnita o ngauia le taitaia le au Tulafono le tātou pulenga. E le ngata I lea o ia foi le sui o le au Tulafono le tātou pulenga I le tūmalo. Ia mea la le ua manatu ai le committee ma le board ia e tuina atu se la tau aveina mo nei vai tau. A wana ngalo ia te oi e koe train fo ia istangata o mai tui I. E leo ngi mea tātou te nofo mau wai. E train na ia istangata e o mai. A mo taimi nei o la ua lea la tūlai mo teita ina o tātou youth ministry. Ia o tō malamlama o Sharnita sa teita I o tātou Sunday school. Ia o uma foina tala noa le nei ulngari. Ia ma o I oe mai. O la ua lea la whai mataita I o tātou anga sa. Me le fia whailoa atu ai. Angelo Maiaeli one. O la ua lea la teita ia le tātou aonga sa. Te stu mai. Ja, mana ia laua. Se toi tu fatasi mai ato. Ave se pati mo la to uma. Ja, mal falo la fa sanga mai ia tia. Tātou whaalongolongo I ni upu mai le Afioga Paia o le Atua. E whatatau I le walaau ma le whaiva. O le taitai I totonu le kalesia o Yesu Keriso. Let us hear straight from the Word of God. Passages that will remind us of what it takes
to become a leader within the church of Jesus Christ. E matalasi me alofa ai tasi lava le nganga. E matalasi foi faiva ai tasi lava le ali. E matalasi foi mea mamana ai tasi lava le atua. O le na te matuanga lue I mea uma I tangata umalava. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but it is the same Lord. There are different kinds of workings, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is to serve, then serve well. If it is to teach, then teach diligently. If it is to encourage, then give good encouragement. If it is giving, give generously. If it is to lead, do it diligently. And if it is to show mercy, do it cheerfully. Lo ese foia tato mea e tufaina mai le alofa tu noa, ua foa ina mai ya te tato. Po ole perfeta, ia fata tawina ma le tofi o le fatuatua. Po le tia kono, ia fai le faiva o le tia kono. Po le ao ia o atu ia. Po le apuapuai, ia apuapuai o ia. O le foai mea, ia faia ma le matamau. O le pule, ia faia ma le filinga. O le faia me alofa, ia faia ma le loto fia fia. Leaders, ministry is not easy. E le whaingofie le ngā luenga. Ai wa ai o tō. E whaingofie pe a tō whamoe moe ma whaalangolango I le ona le kalesia. It's easier when you lean on the one who owns the church. E moni lava wa whaai atu e le atua ia me alofa. God has given you gifts. Whaai fo I le atua ia le poto ma le whautautanga e whaatino ai ia le ngā luenga le atua. Au le upo le atua, aua lava ne e whaalangolango I mea nā. Yes, use them, but don't depend on them. Use the gifts, but don't rely on them. Our work always relies on the Spirit of God. E whamoe moe uma mea uma I le angango le tua. Le lei le poto, le lei le mea lofa. Whao ngā te tau mo ia malona whina ngalo. Ai aue te whaalangolango iai, e whaalangolango atato I le taitainga o le anganga Paia. You read it. It's the Spirit who distributes. He gives those gifts. So depend on the Spirit to empower those gifts in your lives. Tasi lava le fsili o te fsili atu ai. O lo whaafonga le kalesia. Ia e tali le o tele le fsili lea. Pe tau te tautino atu ea Yesu o ia o lo o tō walii ma le whaola. Po ua o tō talitonu ea ua walauina o tō e le tua e ala I lana e kalesia. Pe tau te fola atu ea o le atua o lo feso swani. O le a o tō whaia le nei ngā luenga ma le ma e le ngā ma le whaamaoni. Do you declare and testify before the Lord and the church that you have believed in Jesus Christ as Lord and Savior? Do you also declare that you believe in the calling of the Lord over your lives according to the ministry you will be serving in? Finally, do you declare and testify that you will work hard to fulfill your ministry duties to the best of your abilities, so help you God?
If it is so, shout out, we declare, we believe. We declare, we believe. O tau whaafonga mai? Kaulela ngonga a. Se koe leo ke le kasi mai a ua mātou taltonu, ua mātou folofola atu. Amen. Iana, ia ave se pati le tua nei tai au. Ala watu le au whainga luenga whamon mole. Ala watu I wasengo ti a kono whamon mole. Se isu mai mo le whae ina o lima, ma le whapai ina o tofi le nei tai au. Iai fo ini tātou whaltua o lo iai, whamon mole, su mai. Baba ai lava se isi. Awana I le iai se isi e te le pai atu ai ma e tatalo iai nei tai au. Whae o tātou lima. Whae o tātou lima o le whai longa lea. O le transfer ina. O le mana o le anganga Paia mo I lātou. Mo tātou e kalesia whaloloa mai o a ao iai lātou uma o lo luma nei. Ma tātou tatalo whautasi mo I lātou. Ia whapaia ina I lātou. Let's pray, come on. Matana tatalo lo iai. Go ahead and start praying. Hallelujah, hallelujah. Amatalona tatalo. Tatalo I folava oi le mea lo e iai. Si itia atu ai a vine matau ai le nei tai au. Iai lo whamanuianga, iai la ua le tua. Tulai mai foi e tau ave ina le tua. Le tofi o le tia kono le tua. O le mātou tatalo le tua. Ia e whamanuia iai la ua le tua. Tatalo le mana loa nganga Paia. Ia lilingi mai. Ia whaubu iai la ua le nei tai ao le tua. Ia whamana ina. Ia whame alofa ina le tua. Awale nei whaiva tama. Ia anga le lei le tua ma whaunga ina tama. O le alava ia tute ma whaiva le tua. Ia e fesoso ani le tua. Nā tau te le whamoe moe le poto ma le atamai. Ai whalango lango le tua le mana loa nganga Paia. E te whamanuia iai la ua. I e whapaia ina I le aso le nei le tua. Se o lava le aso e te wala auma iai le tua. A i e anga le lei ma whamanuia. Mātou tuina atu Rachel ma David I le nei tai au. I le taita inga le tua le Ushers Ministry. Le tua e le whaing of healing aluenga. Awa mātou tatalo ma whamoi moe atu ia te oe. I a lilingi o whamanuianga I lunga iai la ua. Anoint them God and use them and empower them, God, to run this ministry in a way that will bring you glory and honor, God. Send them workers, send them laborers, God. Grant them the wisdom and the anointing, God, to do your work. We lift up Pastor Sharnita and Anthony, God, as they lead our next gen ministry, God. We pray in the name of Jesus that you will anoint them from the top of their heads to the soles of their feet. Tatalo le tua ia whaunga ina I la tautama. Awale taitaina le tua mato. Autala vou le tua I efesoso ani le tua. Anga le leifo ai le poto. Ai maisene atamai le tua. E whai ai le nei whaiwa le tua. Ia tele ma whamanuia ai o mato whanau tala vou. Anga le leifo I oi le tua. Ia Angelo ma ia Eli le tua. Ia iailo whaunga ia la ua tama. I le taitaino le aunga sa le tua. Fo ai le poto le atamai ma le whautau tanga le tua. Whauina le manolo wanganga Paia le tua. Awale taitaingo le aunga sa le tua. Ie whamanuia uma yo mātou taitai le nei tai ao le tua. Wa mātou tuina atu yo a ao le tua. Ia anga le lei le tua ma whamanuia e lato filifilinga le nei aso. Tama ia maua le pea le malosi. Maua pea le fina finau le tua. Pe lungala alo le savalinga. Ia tu mau pea. Ia ono sai pea. Ia whapale pale pea. Ia whamalosi pea le ngā luenga we walawina I mātou le tua. Ai e whamanuia le tua. Ia maua e mātou le loto ngatasi. Le ngā lue whatasi. Le nofo fialo fani le tua. A wale whaatino ina le tua. O lou fina ngalo. I to tonu o le ne e kalesia. Whaftailo whamanuianga, whaftailo whaopopo mai le tua. I le ainga taitai o le ne e kalesia. Mātou malawa fio le tua. Whaia lau fina ngalo I to tonu o le ne e kalesia. Ai leo mātou loto le tua. O le vi inga tamai whafoi atu ia te oe. Nei maso umai o I le whavavau lava.
I le suafo Yesu Keriso. And everyone says, amen and amen. Hallelujah. 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 Yeah. Well, I watch you. You can turn that way. Hallelujah. Yeah. And let's celebrate them this morning. Welcome them into the team. Let's all stand. Hallelujah. Let's stand. Hallelujah. Turn to your neighbor, shake your hand, tell them, how are you this morning? Hallelujah. Turn to your other neighbor and say, you're lucky to be sitting next to me. Hallelujah. Amen.
Malo whai ngā wenga, I whai au manatu whantua. Ia mese fōi whai au te maitai, masuna lili, ia papea fōi a oao, ti a kono, o ta māma tina mātutua, se o lava I o tātou whakawiti, se o lofa tālo whalava. Malo lava le whamalosi, malo whanong sa, te lo o tātou o mai fōi e tau me vela. Ia o aia kua wawawawia mai o kouili. E ka o mai ai, wa kaunga wha umalo le sauninga. Ai o sai mai a, e umalo e wha mai a le tātou sauninga nei tai au, amen. Whai le mu, o sai ia, e aua lava nei whai titia le tātou o mai e whai me tau no mai, say amen. Ia maua pe le wha palpale, liulo to ai whai on sai lei, e umaloa ia, nge alula i e ngofo lo AC, le whale a. O ingi si ingi AC lako whale. Amen. Amu ia kako wo umai fale ko lua ia le ia AC pe ani le AC. Amen. God is good, church. All the time. Praise God. Hosea chapter 4 verse 1 through 6. Faaumatia Tusi Hosea. Lonam sa upe fa. Fai upu mua se o fai upe ono. O lo o tātou talanoa pea I le Taumua o le Afioga Paia le Atua. E le ngata mo le ekalesia a mo tātou taito tasi. Te le lava le Taumua le upo le Atua. Pe ona I le theme nei tau sanga tuu I ailo Atoatoa. O le isi le vaenga e te tau ona tuu I aile tātou Atoatoa o le upo le Atua. Say amen. E ei taimi e te le isi me al welkako Atoatoa. O lau whamalosi ia te o le tangata talitonu, o le tangata watumu le mano le nganga Paia, ia tuu le tātou Atoatoa I le Afioga Paia le Atua. We're continuing our mini-series based on our theme this year of being all in. And one of the important things for every Christian and every believer to be all in is the Word of God. We believe in the power of God's Word. We believe it's necessary, it's relevant for such a time as this. And we believe that it's the key thing that will sustain every believer. It doesn't matter where you are in the walk of life that you come from. It doesn't matter what your background. You can grow up in church and still be far away from God. But what brings you closer to God is the Word of God. And so I encourage you as a church that while we can be all in a lot of other things, as believers, we should always be all in when it comes to the Word of God. Say amen. Hosea chapter 4, verse 1 through 6. I'm going to wrap up our mini-series on the Word today. And I'd like to close it with a warning. O te fia Faaumatia tātou mini-series lea, I se lapatainga. O le mea tupu, pe a le whamaongi tātou I le upa le tua. A warning that comes when we are not devoted to the Word of God. E kako ke whakamala loa I le upo le atua, e ai consequences, e ai mea tulai. Le neila taia o le atato matamatai, ina ua walaawina le atua ia Hosea o se tasi o lana perfeta, alua tuia le nuo Israelu, ma ia whailoa ai le whalawe lave lea. Le mea wa tulai to tono le nuo Israelu, le la tato whaitawina nei taia. O se lapata inga mo le ekalesia, awange kako whakamala pe a o le upa le atua. Say amen. Hosea lonam ta upe whamon tātou whaitau mai eil whai upo mua, ai whaangata mai whai upo ono, a whai o mauwal au mai vi ia le atua. Whaitau mai eil tātou tu Samoa whamon mole, whaitau ia.
From the New King James Version, hear the word of the Lord, you children of Israel. So the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. There is no truth, there is no mercy, there is no knowledge of God in the land. By swearing and lying, killing and stealing, and committing adultery, they break all restraint, with bloodshed upon bloodshed. Therefore the land will mourn, and everyone who dwells there will waste away, with the beasts of the field and the birds of the air. Even the fish of the sea will be taken away. Now let no man contend or rebuke another, for your people are like those who contend with the priest. Therefore you shall stumble in the day. The prophet also shall stumble with you in the night, and I will destroy your mother. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Whamolmole il tātou tu Samoan whai upaiono, sei toi whai tau mai lava, o I leo le a maua I le tātou le au tu o le tātou launga whamolmole whai upaiono, whai tau whatasi mai ai, whai tau I a, ua Faaumatia lo nuu ina ua Leai se poto, o e foi na e Tetee atu I le poto, o le mea lea o te Tetee atu ai I a te oe, o le whai oe maos tau langa I a te au. Wa e Fa'agalogalo le Tulafono aloa tua, o au foi o te Fa'agalogalo I lau whanau. Ua Faaumatia lau nuu ina ua Leai se poto. Ua Faaumatia lau nuu ina ua Leai se poto. My people are destroyed for lack of knowledge. Not knowledge from school, but knowledge in the Word of God. Let us pray. Dear Heavenly Father, Holy Spirit, come and have your way. Keep us from distractions. Keep us tuned in to what you want us to hear. Help us, God, to not close off to your word, but to be open to what you want us to hear this morning. And at the end of the day, use this mouthpiece to bring forth your message in clarity. To you be all the glory and honor in Jesus' name. And everyone says, amen. That is the title of our message this morning. My people are destroyed for lack of knowledge. O le autu o le tātou savali nei tae au, ua whaupuina whapea, ua Faaumatia lau nuu ina ua Leai se poto. I le tātou tusi whaitau, o leo wa mamoli le atua sili sili ese le nu o Israelu I le whamsinonga. Ma ua whaitau nei le atua I a whamsinonga I whatatau I le nuu whaalongo ngata o Israelu. A e whaitau le whaiupu mua mua, e tolu mea nā e tau whamatala I nai pe summarizing ia mea wa tupu I te tonu o le nuu o Israelu I le taimi o Hosea. Mea I e tolu a e whaitau ia e manino fra mai mua mua ua Leai se whamaoni. Ua Leai se whamaoni. Tu se isi tu ua Leai se ami o tonu. Ua Leai se ami o sao. Ua Leai se mea moni. Le vahanga lona lua fa mai ele ngata ua Leai se whamaoni fa mai ua Leai foi se alofa. Ua Leai se alofa. Ua nao le whatanga alofa a ua Leai se alofa moni.
ai muli ane le vaengalo na tolu le fai upu lava na mua. Whamai le ngata wa Leai se whamaoni, Leai se alofa, whamai wa Leai foi se tasi, na te loa lea tua. Leai se tasi, na te loa lea tua. When you look at the story here and the context of our reading, God is bringing Israel into court. And he's reading the charges. And he's reading towards Israel the problems that are arising within the nation. And he sums it up with three things in the last line of verse 1. He says, this is what has happened. There is no more truth. There is no more love. And there is no more knowledge of God. No truth. No love. What does it mean to have no truth? It means there's no integrity. It means there's no loyalty. It means there's no faithfulness. The Hebrew word emet that is used there is the determination to not only know the truth, but to also live by it. O le upu e peru na e whaonga e ta wele upu na o le whamaoni o le eise whamaoni o le wingo le upu na wha e peru o le nau ta inga ina ia mua I loa le mea moni e le ngata I lea a ia ola ai. Aua nao le loa le mea moni ai le ola iai. Lea la wha mai o le mea o tupu o le eise whamaoni o le eise ami o tonu. So oile ia malisi vaenga ngā whamai ua Leai se alofa. No love, no mercy, no compassion, no grace. This is the problem that all leads back to the number one issue, the root issue, no knowledge of God. Afesiling ei po lea le mafuaaga ua leai ai se whamaoni. O lea le mafuaaga ua leai ai se alofa. O le ki ale kasi, ona ua leai se poto. Ua leai se poto lea, leai e leo se poto masani o lalulangi. Ua leai se poto e maua mai lea Afioga Paia a le Atua. It's a sad day, church, when you look around. And I don't know about you. Ke le iloa ia ki oe pe ke maka le news I le po. E koe ki a so po uma malkangaka ua fasioki. E sa wal news al mea nga. E ki aku o le mea mua o le kangaka ua whanga I. Sei tūlou. Kangaka ua fasioki I. Every single night. Al mea lai mali e. Mai la kala le antato faita ul fai upe lua. Leai se poto, leai se alofa, leai se whamaoni, o le mea lai so ai, wa amaka o ngā kala pepelo. Wa amaka o ngā kupu le ngaoi. Wa amaka o ngā fasioti tangata. Tupu le muli lua, aisea le aise upu monia le atua. A tātou wawai mea lo tu lai tātou atu nū nei o Amerika. O le mea ngā wakau kele I whawhikauli. Wa amaka ngā avese le upo le atua e le ngata ia onga o whale o malo. Wa amaka ngā avese le akua. Mea la le wawai aku o le solo anga I lunga o le kele o le amio le anga. A le fesili aisea. Wa le koi aise poto I le upo le atua. Mana ia le tala le taitai na whai a o mato iai Samoa. I le training lea sa mato iai. Te leo taimi e kako wawai I le malo ma tātou whaapea. O mafua le leango le malo o ngau kangaka ia e kaika ia le malo. An malia I le saungoanga le taitai whamai Leai. E le ono tangata ia kaika ia le malo. O mafua o ngā leanga le malo o ngā ua a maka o ngā momoe le ekalesia. O a maka o ngā whaavaivai le ekalesia. Awange I ngalo ia ki oe, e Leai se isi mea o loa o au ina I le upu moni o le atua o to tonu lava o le ekalesia. O le wingala o le whantalanga le taitai, o ka ngaka o maia lo kaika ia le malo I Samoa, o ka ngaka lo loku. O le fsili la, ai se ale me ese el ka ngaka malanga ia kaikai, langa le whamaongi le ekalesia, e la unga ma o le upu moni a le atua.
Mela na le kalesia, ta aua lava nei kako whakamala. O lau lea o ngani atu i a o tato e kalesia, i whai whiaua tato e kalesia, i a onga sa, i whai a onga le onga sa, aua lava nge ko whawaiwai, aua nge ko whakamala, i a ko anga pe e a o le upo le tua, la unga le upo le tua, aisea, langai paule le me poto ai tangata, a poto lo tangata, e manuia le atunu, e manuia le lalolangi, pe a matona, vava ai le upo le tua. E le mawhainga matau tangata i le atua. Pe a le maua mo le poto lea, le poto mai whea, mai le upua le atua. Mea la le ekalesia, a wal kako whai ki o le malo. Kako koe wawa ai a tātou. Langa fo le ngā luenga ngā le ekalesia. Kako ke lei loa apo ai ngisio kako whangau. O le aku lai mai e kai malo. Langa e lisi ngā tua leo kako whapea. E ngā kāia le wala awa le atua i whai whiau. Se ke lei loa mawhainga whao ngai le atua lau whangau e whai malo ia ke risiango. E whai ma kai, e whai ma periskenge ke risiango. We need more Christians out in the world. We don't get me wrong. Sometimes the Samoan culture, we have limited the call of God to just a pastor. Don't get me wrong. Pastors are good and all, but not everyone is called to be a pastor. How many of you know we need some good Christian lawyers? We need some good police that are Christians. We need some good firefighters that are Christians. We need some good political leaders that are Christians. But the only way they can be genuine Christians is if the church never stops doing what it needs to do. Teach the word of God in season, out of season. Continue to preach, continue to teach, continue to instruct people with the word of God. Alelei la le o wingo kako fanga, me la le familia tuai. Ta mati na matua le le fa pewa. Pe ya walu lo alfa fe awe ki ai mako makua no. Nanga kako ke le lopo ai ngisio kako fanga we kula i mai ko finga ia. Me ala lea ong sai. O lo ka mafai inga ia raise kako fanga e ala i le upu lea. Awange ngalo ia ki oi. E iska ngaka wa ave sel mau lea. Wa Faaumatia lo unu ina ua Leai se poto. E lua to inga poto. A e fai tau le Tusi ia kopolo nam ta upe fa. E lua i to inga poto. O le poto a te moni ma lalulangi, ma le poto fa'alelangi ma le atua. E kele lao mea ia operate ai lalulangi o le poto fa'ate moni. Fai kawai oe, e leo sau fa'upunga ngai sau al Tusi ia kopo e fa'aingoa ia o le poto fa'ate moni. Le poto fa'ale lalulangi. E operate ai ia le lalulangi i winga se maha mio leanga. A le poto le manau mia lana e kalesia o le poto a le atua. Le poto e sau mai le upo le atua. Mea la e kalesia, a whai e te fiam nau, awane ngalo yante, wha mai le upo le, ua Faaumatia lo nu ina ua Leai se poto. Kei lo ele mea mali e. O tele o tangata e wha mai le isi e, ua Faaumakia le ngu o nga ua le koe alo wha mai le atua ia i la tau. Ua Faaumatia le tangata, o nga ua le koe kea mai le atua ia te oe. Se. A e whai kaulei I whamei, ua Faaumatia lau nuu ina ua Leai se poto. O le fesili la. How? Why? When did this happen? When you look at the situation and you're trying to understand the lack of knowledge, we understand that there are consequences. But what is the cause of it? 3 reasons. Ngā le Tolu ana I mea ia fia tuina atu o Mafuaaga. Ua Leai se poto I le Fefinaua'i Israelu. And I pray that it would also be an encouragement for you as well. Say amen. First, let's look at verse 6. 3 reasons why they lack knowledge. E tolu Mafuaaga ua Leai se poto. Whamei le vaenga mua muanga. Whamei o oe foi na e tetee atu I le poto. The first part there says, my people are destroyed for lack of knowledge because number 1, you have rejected knowledge.
O whala vela mua mua e o ai tutono le ekalesia i ona pōnei, pe ona tamwhai atu, e tofu mātātou ma le tātou whaalongo ma tātou loto, e le o le taimi al upo le atua, o le isi lava henga, wa umana whaile filfilinga i lato mawhawhau, e Tetee le upo le atua, aisea la koke le kalikongu le upo le atua. The reason why they reject the word of God is not that they don't know the word of God. They know the word of God, but they choose to reject the word of God. And so when we look at this, the reason why people lack the word of God or lack knowledge is not that God isn't giving it, it's that God is giving it, but we choose to reject it. Instead of having a heart that is receptive, we close our hearts. Can I just encourage you this morning? Open up your hearts to the Word of God. Well, tele na ishi tangata e whaalongolongo a wakapungi au lato loto. E le whaakanga le anganga o le atua inga ia ngalue atu o le fsili ai siame o Tetee ai e le kalikongu. E le whaapea la wale aise upo le atua. E le whaapea foi wale aise malosi o upo le atua. No, e ai ale malosi o le upo le atua. Awo, alame o kupu, wako angaka koe ke e le upo le atua. E lola me kupu le ngaka fia ke. Whamai le upo le atua. A whai o ngau e ke le upo whamai o te Tetee na foi oe. Keep rejecting my word. Eventually, I will also reject you. Can I just say this? You may think that dying in hell is the worst case scenario, but I believe being rejected by God is even worse. You may think that dying in hell is the worst case scenario, but I want to tell you, being rejected, being separated from God, it's the worst thing. To live a life without God's protection, to live a life without God's blessings, to live a life apart from God, it's the most dangerous field that you can play on, because at the end of the day, all of our lives are in the hands of God. God owns the breath that is in our lungs, and so why would we want to be separate from God, doing our own thing when God deserves our all, when God deserves everything that we have to serve Him faithfully? Unfortunately, o le vaenga leo au keke te leo taimi o lato manatu whaamawalunga. O lato manatu whaamawalunga le upua le atua. E le vava ai o le Afioga Paia wa malele mai i le fofonga o le atua. Ai lako vava ai o ngau se kusi. E pea o isi kusi uma. E kei loa le leila le kangaka e amio whapenga, e le se fa'agalogalo le upa le atua. E kei loa le leila le kangaka e ke le upa le atua, e le loa havai le upa le atua. E ka le sia, e le isi e loa atu lau loto wana au le atua. Ke le whamasingo ako le ngofo mai le whamasino sili. Au lau ngā luenga, ngā ole koe kui a kua. Wha malosi i ake oe. Wawa ai lau loto i luma o le tua. Nge i mea ngai ki ngofo mai malau i le iloa. O oe maha ufo i le isi ngaka le ke e inga le upo le tua. Nang ole ke e o le isi ngaka i le whaia. E iloa le mea kaunga whai, ai le whaia. Ngā ole sau lea so lulu ko anga mai mea uma, ai le ai ma se usiu skai. Po le ala le kako ngofo mai, i le vava ai o le atua, ma le sila o le atua, o le kangaka e keke. Don't be that person. You can sit here all you want, but remember, even being disobedient is a form of rejection of God's will. That remember in last Sunday, we are taught the Word of God in order to observe the Word of God. It's not to satisfy our curiosity. It's not to educate us so we can debate with other people.
The Word of God was taught so that you can observe it, so that you can keep it. It's in the observing that the blessings flow from. But if you're still in the knowledge part, that's why you don't see the blessings. You don't know what the blessings are because you're still sitting in the knowledge area. But it's until you put it into practice, that's when you start to see the blessings that comes with observing the Word of God. Len tātou whalonglong wai la salef tau mātu. Wa o ina tātou ina ia tātou ana le upo le tua. E leo le o ina ia tātou popoto ai. E leo o ina ia tātou e loa kali umafsili faltus Paia. Awa o ina tātou ina ia tātou ana usiustai. Lango le ki le manui ai oe mau o le kaimi eke ana i le upo le atua. Ke le uiska ngaka i le loa le manuia langa nga o le whaalongo ai le aise ana. Fko a saua mga lue whaamanuianga o le atua i le kaimi eke usiustai ai ma ana i le upo le atua. Say amen. Mea la lea. Awa lawa nei tātou whaapei fo le loa seis. Ia wai ngai fo whamai tus Paia. Peke loku pele loku. Ngā waku sia ku la fongo le atu e whea I lo loto. You don't need to come to church to know the law of the Lord. The Bible says that the law of the Lord is already written on your hearts. That's why even when you sit there, you don't have to be a Christian to know that murdering a baby, it makes you feel bad. You know it's bad. You don't need to be a Christian to know that. Why? Because the law of the Lord is written in our conscience. It's written in our hearts. And I love, that's what Paul says. So this means that we have no excuses. We have no excuses. You might say, what about the people that are living in the foreign lands that don't have access to a church, that no one has ever gone to preach the gospel? Well, remember in Romans chapter 1, it says that God's fingerprints is all over nature, that all they need to do is step outside and recognize that this can only come from God. And you might say, well, that's a wild thing to say. But if you look at ancient history, you see a lot of the Aztecs and the Mayans, they built these crazy things to the moon god and the sun god and all their different gods. That's telling us they actually believe there's someone greater than them. So it's proof that when we all stand before God, no one will be with excuse. Second thing that says there, it says, because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priests for me. The next part says, because you have forgotten the law of your God. The English is a little bit tricky. It says we have forgotten. Ol Faaumatia ngai sa wai whamei ua e Fa'agalogalo le Tulafono alo Atua. Tau maua mai. Ua e Fa'agalogalo o lona winga e leo se ngalo ngimo ao le ngalo le malamalanga me le whai. Tau maua mai. E leo se ngalo foilele o I totally forgot. Ao le Fa'agalogalo e loa le upo le atua ai musu e manatu iai e whaalongo le upo le atua ai musu e ngai o e whaatino le finangalo le atua e tau mai I o le kangaka le whaakangangalo. Oh, I didn't know. Ai lai loa le leia le upo le atua. It's not necessarily an honest, oops, I forgot. This is the intentional forget. It means they know what to do, but they do absolutely nothing. James in chapter 1, verse 22 through 25, it says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, listen to what he says. He is like a man observing his natural face in a mirror. And then it says, for as he observes himself, as soon as he goes away, he immediately what? Forgets. He immediately forgets what he looks like. He forgets what he saw in the mirror. But then verse 25 says, but he who looks into the perfect law, into the word of God, and continues in it, is not a forgetful hearer.
Did you hear that? A forgetful hearer. Can I just submit this? I pray there are no forgetful hearers in the church. That's what James calls it. E ngofo mai. Ai umangei. Ngale oso kwal fai ko alale. Ngalo fa solo akol mele ngala ngala songi. Kangaka fa'agalogalo. But ele fa'agalogalo on accident. E fa'agalogalo on purpose. And that's what he's calling it. He says, a forgetful hearer. If you are someone who loves the Word of God, you listen to the Word of God, you devoted to the Word of God, you don't become a forgetful hearer, but you become a hearer and a doer of the Word of God. You look intently at the Word of God, not as a forgetful hearer, but a doer of the work. And this one, it says, will be blessed. Emmanuel kangakalea. Emmanuel kangakalea. Tu mau mafai. Ai fa mai la upuna au le fa'alongolongo ma fa'agalogalo. Ai ngofo mai fa'agalogalo le vevela. Say amen. Ai o le fa'agalogalo le upa le Atua. O le kangaka e le fa'agalogalo le upa le Atua, e le fa'alongolongo fa'agalogalo, fa mai o le kangaka e faia le galuenga, e ana I le galuenga, fa mai e manuia o ia I lona lava ana. O e fia manuia nei tai au. Whaalongo mawhai. E whakua e loa al whaamanuianga I le kaimi e ke usustai ai. Say amen. Mea mulmuli e maua le whai upe wha. Whai upe wha, whamei, ai awane I ai se tangata e Fefinaua'i. Kusa o lea whai atu lea tua malana whamsinonga. Awa ko ke whingau mai. Luinga le whamkalanga o lea tua, o haua lea tua o ke sila fia mea uma. A kongu e ke whingau ma le iska ngaka, e leiloa le iska ngaka lau loko, a o haua lea kua o ke sila le loto tangata. Le la whamei lona ngala, aua ko ke whingau mai akea. Aua foi ko ke kamawhai e a o ai lea tua. Si o mei e whai le kangaka e ke el whingangalo lea tua. Whaiel kangaka e whaangalogalo, aisia e fia ngau. Ai se e fi ngau lai melelei. Ai fi ngau ile upo le Atua. Ngai sau ile lenga ngai lalo, whamai Fefinaua'i ma o ai atu, I se tasi tangata whamai, awa o lo nuu ua pei o e Fefinaua'i ma le osi taulanga. Oi le osi taulanga. Kangaka le ua whai makai ka I o nuu. O le isi vaenga o le osi taulanga, o le hao au hina o le upo le Atua. Whamei la le tala le Atua, awa ko ke whingau mai mau, langua kukusa lea o le koua mio a lea. E hao atu o tau e le osi taulanga, ai ko ke whingau le upo le Atua. E ka le sia, e iai le whingau le lei o le fia malamalama, ai iai le whingau le anga o le kau lama. Tau maua mai. E iai le whingau le lei o le fia malamalama I le upo le Atua, a iai fo le whingau le anga o le lama inga o le kangaka leo loa o atu. Lea la whamei le Atua, po lea lava lau ka mawhai me milo le whainga lo fesili, e sila le Atua I le loto ngai whai I le fesili. Mea la ngā a e sau, aua ke sau e ke whingau ma le upo le Atua, e whaali ai lo poko ma lo iloa, a e ke sau e whingau, langa ke whia malamalama le whingalo le Atua, a e whamole whamei le Atua, aua e ke whingau mau. A e kalikongu le upu lea, e ke kalikongu mea uma le Paia lea, e Leai se mea ke koe whingau iai, langa o e alofa I le Atua, I lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo malosi atoa, e te alofa foi lai lona Afioga Paia. O le isi le mea o malosi a ialis ngaka, e le sau le loku e kapuai, ai sau e su e se mea lama, il fai launga. E umanga lama saule fai aonga su e se me ka lama mai ia nga umalia e se vali aku se fai ve au masi au ai lo halu aku mangai fsili es fulu ala me mali e halu aku mafsili lai loa ia langa kali ai mo le meol fi nga e fa ali langa poto
kalesia o le upo le atua, e le whai ai se poto se tangata. E o al kangaka le kuaku I, e le whai ai sa upoko, a o kuaku I, pawal me lau ngaku o le upo le atua. Ka kia le poko hau, ka kia umal poko tātou, ai whai le poto mai le atua. Langa leo se kākou poko e mangui ai tātou, e Faaumatia tātou, ono le poto mai le atua, wa le ai se poto le atua, e ala ilona Afioga Paia, me ala le e kale si o te whamalosi a te oe, awe ke vai e ke saule aonga sa, awe ke vai ke saule asolulu, awe ke vai e ke saule asa, so se kaimi e maua ilo avangoe ke ngofo ai, ma whaalongo le upo le atua, I e ko anga ma whamalosi ai sea, o avangoe le leia, se e ngofo ai se wheka lai mai le atua e ala ilona Afioga Paia. Na ngai pauleo le mea malosi ai oe. Ke le malosi ai se isi mea. O le mea fo ilea, e avea I oe ma ke risiango wha maoni lo whale whainga luenga. Ko anga le upu. E avea ai ka maiki le leile haonga, langa ya ngau I le upu. O le poto le mana umia. Ko anga ya o tātou whanau pental no atu le salef trauma. To anga ya o le upo le atu aisia langa ale. Aise poto lea e Faaumatia uma tātou. Ya le winga le Faaumatia lea e amaka anga koe fuli le isi e whai le isi. Mea ngau whako e kong le kalesia. E le ka kaun koe eise whai ka kala se tulau. Aisia wa suia inga ua wa kumu le poto mai le tuspaia. E le kaungo iai se muli lua, e le kaungo iai se ngaoi, e le kaungo iai se pepelo, aisia, lango ka ngaka ua fia le upo le atua, ua malama le fina ngalo le atua, a walanga o le whalongolongo, ai ana maususta iai. E le kaunga whaakupu le misa. O ka ngaka wa iloa hava I le tasi. E loa whaalo alu I le tasi. O ka ngaka ngai ke iloa ai. O ka ngaka wa tumu le upu a le atua. Fill yourself with the Word of God, church. Spend time in the Word of God. And please, when the Word is taught, don't contend against the Word of God. Awa. Awa fo ike kilo ngaka le lang upu monia. None of us are worthy to stand up here. Same as me. I know that. It is only by the grace of God. Ai awa kako ke fili ka ngaka kako ke o mai ai. O lo favorite lea. La o loko fo la sa. O la unga fo ai, ya le misi fo la sa na. Fa'agalogalo le upu lea. Pe kua ko foi se ka mai kiki I la unga le upu, fa'agalogalo le upu lea. O ai lava I kua ku I le upu lea. Aua ko ke vava ai le kangaka. Vava ai I le Afioga Paia le atua. Lango le ki lea. O le ki lea manui ai tātou. You know, if you want to look at some of the issues that have arisen in your circumstance, can I challenge you? Do you apply the knowledge of God's word in your situation? Or oftentimes, we apply worldly knowledge to our situations. Because the Bible is clear. There are two kinds of knowledge. A knowledge and a wisdom that comes from the world. And a knowledge and a wisdom that can only come from God. My challenge to you this morning, what kind of knowledge is leading your decisions? What kind of knowledge are you basing the decisions in your life? What kind of knowledge are you using to guide your walk in the Lord? Whamail tātou tusi whai tau nei taia, ua Faaumatia o tangata ina ua Leai se poto. Lea le poto Fa'aletua. Le poto I lana Afioga Paia. E leo le poto nga o le iloa tau loto mau. A o le poto e iloa whaatino mau o lo o tau loto ina. E usiustai, e whai, e ana. E kalesia ua hawa o ina tātou.
Awa o ina tātou, ina ia tātou wō mawhai. O le wala au sili lava nai o tātou o langa. Go and do. Wherever you find yourself, whatever the situation, where there is no knowledge of God, there will be a lack of conviction. There will be a lack of restraint. I love that term. Lack of restraint. No boundaries. No more wisdom to hold you together. Just every little incident and you pop off. Every little issue and you break boundaries. You can't hold yourself together. When we lack the word of God, there's no restraints. There's no borders. And unfortunately, we live in a time where we sing about having limitless borders, having places where we can do whatever we want. But how many of you know that the Word of God gives us guidance, that we are to stay within the pocket, that will guide us and give us wisdom to live a life that will bring glory to God, but will also be good for you? It's the Word that will give you that guidance. Almele wa iai, wale ko iai se vā pui pui. Wale ko iai se ilo le vā Fefinaua'i. Almele kupu pe ale se poto Fa'agalogalo. Wale ko ilo fa'ali Fa'agalogalo. Ol kolose kwa I faile me leanga faile me se aisa le se poto Fa'agalogalo. E alua malanga mangaku ele leile pepelo. Kalesia, le la ofsoso ngi aku yake oi. Elei mo se mea mo se pepelo ke le mas kamai pepelo. O isi kaimi o ke ofo. Ai ko ke whaape kala vol ko whaife au. Au le kele I o le isi au pepelo le whaife au. Au ke le whaiaku. O ke ngofa au ia makalo I le atua. Ke le o whaiaku foi o au se kangaka. O mele tam whai atuai. Au e ke whaamasangi mea ngā. E ke whaakanga loa se kamai pepelo, e umaifo o ka se pepelo ke leila e whaamasangi ai. E umaifo e ke mangaku, e Leai a se a whainga o se isi I le pepelo. Church, it always starts with the small things. And I'm not saying this to try, no, I just want to encourage you. It always starts with the small things. Kill it now before it turns into something big. O alava mea na wa amata na tupu ifo I le tauna ka au filo ka minei. Te leo whai atu se isi mea, kuai pea. A pepelo al whaife au, a awal pepelo I le atua. Langa o le atua e sila sila I le loto o le tangata. O le winga lo whamta langa e ka le sia, o mea uma e a maka I mea laiki. Whaakanga le kama I mea. Whaakanga le kama I mea. Whaakanga e umaifo wa makanga whiololo ifo. Ia mea wa whaakanga. Au mea le kaunga whai. Aisea ngā amaka mai I mea laiki. Kale sia, whamail kuspa ia, whamaongi I mea iti. Whamaongi, e leo whamaongi mea kekele. E lenga ol kai mea kumu ai kangaka. E lenga ol kai mea kirkilo wakil whaife au mais no. Kua whamaongi no. Whamaongi I mea iti. Whamaongi il kaimi leo kilo ak sisi ake oe. Whamaoli il kaimi ngai ke ngofu ngā oe malau ke fongi. Whamaongi ngā oe maleisi tangata. O le alawa mea ia e whamaongi langa pe I loa aku se kangaka la sila mai le atua. Ke ule upo le atua I o tātou loto. Wa ai le poto Fa'agalogalo e mana o mia e tātou uma. Lack of restraint, lack of humility, lack of submission, lack of mercy, lack of truth. It becomes a domino effect. No knowledge leads to no mercy. No knowledge leads to no truth. And when there's no mercy and no truth, we get anarchy. We see crime. We see violence. Manaya il upuna fa mai ua fe Paia toto. Le wingol fa upunga nga o le kele o le fasio kangaka.
Fasiokia ko le isi fasiokia ko le isi e o mai fo kafe mai koko kangaka la le kafe mai onga le kele o kangaka o fasio o fe paia I koko kangaka onga le kele o le ami o le anga. Au le sile mafua mai fea Leai se poto Fa'aleatua. O le mea ngai o il kako lalo langi pe ale ko anga kako le upa le atua. O le mea foi ngā e o ai tātou pe a kako le whaamaongi I le upa le atua. Mea ngai whaake I ai kele o iskako e whaalongo ako wa whai el whai whiau le hamio le anga. Langa wa kākoa mangaku le leima pa ia tātou. Ai awane I ngalo tātou ngai whamai kalanga whamai e o ai perfecta e pa ufo I lako. De wingol whamkalanga lea, walanga pau o le whaamaongi. So o la upula le whaamalosi tuele e kale sia one ngalo, le foi whaamalosi e foi iau, e whai keke foi iau, e kaunga pui me uma, ia ko angakul kangaka le kaukala aku, e whaamaongi le upa le atua. Mea la le au ke ika, ke ue whapea, le foi whai mai mātou, no. Pe on kam whai akul ke kai, miso se kai meo ke kāpenga I launga, e mua launga le upa le atua, ia kia. Mea ngai ka oe lupo le atua o le pelu e maai ona I tu umai lua. O le wingol whamtalanga, e aluaku ngai ngā, ai sau foi I. E la vea umai aka ngaka, e whaalongolongo le upo le atua. Au le ese senga lea, o le a lautali. O le a lautali, I le whaalongolongo le upo le atua. Ka le sia, e le o se mea le lei e le kia I o le kako kuspa ia I le fale le vaiaso a koa fkwa kakala le asa. A whai e ke fia mga oe wawa ai mangwia I kokongo lau a inga ko anga I kakala le upua le atua. Ha oa o I lau whanau. Ha oa o I le whanau a lau whanau. I le kaime ke kua I lunga. I le kaime ke ngofa I lalo. I le kaime ke savali ai. Whameila ia fusi fea fusi le Faaumatia, fusi o lima, fusi lumo al fale, whamai ko I pou al fale, wa e malamalama wingo mea umanga le tāua le upo le atua, so se me ke whaia, wawa ai mua le upo le atua. Kau sa ili sau ngā luenga, su e le upo le atua. O e ngā e singo kau su e sau ko olua, su e le upo le atua. Aua ke oso vave. E isi ngā mea wakele o ngā whai ngai ulu ngā li, se sel filfili ngā aisea, wa oso mua ai lewa ai mua le upo le atua. Whanau o le awa I o mātua e tāua aisea o le upo le atua. E ke whaapea se me ia o inai o e o mātua. E ke iloa se kaimi o luma, aua e ke vave. Vava ailo malosi o e kalavou ave mo le atua. Don't take for granted what your parents are teaching you. It might not be perfect, but they mean well. And the Bible teaches us that as children, we need to honor our parents. Not because it's our Samoan culture, it's the Word of God. Do you know that that's the only command that comes with a blessing? When you honor your parents, you will live. Paulele le Tulafono e yai le whamanuianga a e loa awa yo mātua ona ala ia wha leva ina ai leo o waso. Paulele Tulafono umai le se mea au kulafongo lea e yai le whamanuianga on mele tamwhai atu e kalesia a whai eke via manguia. Ke leo kaimia sa ili manguia e mese. Sa ili manguia le upo le atua. Kai ka ilau a inga le upo le atua. A e alu nga lue vava ai le upo le atua. A e ngofo I lo break ka kala le upo le atua a wa lava nga Facebook. A e sau le fale. Po le alo vai tama fa nofo I lalo a inga su el kuspa ia fai kau fai le afia la inga aua ka ko ke fa kamala I le au ino le upo le atua langa fa mai upo le ua Faaumatia o tangata aisea e leo le Leai o se upo o le fa kamalo ka ko le upo le atua. Kako ia inga il kaimi e o al kelfongi e mawail upo le akua. E Leai masisi o kako ko whaingi excuse. A e alu whapea se wangalo lo kuspa ia kakala kelfongi. Ka pe ese Facebook ma isi mau mea ai ku ia le kuspa ia.
kakala lo kuspa ia mafaikau. Ale yalu lo ka okonga, kakala lo kuspa ia mafaikau. A yalu lo appointment, kakala lo kuspa ia kai kai oe. A fai wa kakalo lo whanga ua fiu kakalo wa ayaku le hoa kakala lo kuspa ia mavava ai le upo le atua ma le whamaoni o le atua. What problems are you dealing with? Are you viewing them through the lens of God's word? I'm telling you, there's power in the word of God. Use the word of God to your advantage. In your situation, God can still turn those situations around if you would trust in the word of God. But you got to trust the word of God. Don't just hear, do what it says. Don't just sit there, but open your hearts. Be receptive to the word of God. Let us be committed to teach the next generation the word of God. Let us take every opportunity. I'm not going to miss Sunday school. If I know that I can be here in Sunday school, please, by all means, wake up. We no longer have evening services, so make it out to Sunday school so you can sit under the word of God. So lulu foi o ke loa ke lo ka koe avangoa. Le foi wo o mai le kai mol sama ke le fai papi kiu mai si mea. A wa ke ngalo. Fa mua mua me le langa le al wakul papi kiu e fai lo ainga. Fa mua mua le upa le tua. Ke le io mau le kuspaia. I le tala fa solo pito Israel waia. Kele io mea nga whale konga Israel. Ai ke lo ele kelo kaming whale konga Israel. Wala nga whale kong o whangalo upa le atua. Mantua oile kala angal kamaleia Samuelu. Le nga whanga waku Yahana. Avatu Samuelu au kamaikiki alai osi taulanga ya Eli. Au kako malam lama kalanga ai fai kau le mo Samuel tau patolu. Fa mai ole kaimia Eli, ole kaimi wole ko yai se fetalai mai ole tua. Wole ko yai se perfetanga mai le tua. Al me silio nga wole ko yai le awa oina o le upu a le tua. Mea la nga fa mai wa ku akul nga luenga ya kali ia a Eli. Ai fa le kongul fainga. Whakamala Eli le au inga o langa whangau. E ai fo isi kalaanga whamei wa aluaku ai nguva a yaku e waku le kaua a waku male a foi male ato la au ma lato manatu o le a latu manu ma lo o le a waku le ako la au ai o aku whaia inga o le alme o whaia inga ai o le ko iai le upo le tua. O le mea le sa whamalosia i le atua ia Israelu i le Tusi Deuteronome ai le o atu le nu na wholofoleina Israelue le upu lea a ko o aku le nu na wholofoleina i o kou whamaongi e tausi le upo le atua a waingei whasise inga o kou i winga whapaupau o le ngu lea a i o ku maua o kou le upo le atua langai pau le mea mangui ai oe a wakako i lo le whakamalo Israelu Faakanga so se ko inga kapua inga. Faakanga winga fa paupau aisia e le fa maongi i le upu a le atua. Ua Faaumatia o tangata. Ua Faaumatia launu. E le inga ua kaule aingi au whaingaluenga. No. E le fa pea foi wa le ai se au ino le upu. No. E le fa pea foi wa le aingi kupe le kalesia. No. E le Faaumatia le kalesia I meanga. E Faaumatia le kalesia I le Leai o se Poto Fa'aletua. Kalesia lo lui lea mo tātou. Can we make the commitment to be devoted to God's word? To be committed to God's word. You don't need to be a Bible scholar. Just simply open the word of God and allow the Spirit of God to speak to you through His word. Can we do that this morning? Your situation, can you give God a try by looking through His word? Your family, whatever it may be, give His word a try. And don't come and tell me that God cannot do it. Because I guarantee you,
I believe in His word. I believe in what it says. I believe it's going to do what it says. I believe it will not return void. I believe in the power of God's word. It is the only word that is relevant for you and for me today. There is power in the word of God. It will bring life to the lifeless. It will bring hope to the hopeless. It will bring strength to those who are weak. If you would just trust in the word of God. Heaven and earth shall pass away, but my word shall remain forever and ever and ever. God is faithful to His word. Whatever He declares, He will do. God is not a man that He should lie. He is a person that will keep His word. He is a promise keeper. He is a way maker. He is a God who can do exceedingly and abundantly above all that we can ever ask, think, or imagine. But the problem is not God's word, it's us. Are you willing to trust Him? Are you willing to lean into His word? Some of us might say, money lava, or Leai, we know Matacho. All of silly, or I may we know it. Have I TV or TV? So far, TV, meal. I live Poletua. Ia taitaina tato, ile upoletua. Mea uma tato te faya. Mea ngai fa meltus faya, o lau Afioga. Sulu ia vai male mala malama ia wala I ka mai I o ka iala lea e ke fai loa kwa ia ke oe le me ke uiai pe ke ilunga le maunga pe ke sa valvali lalo le vanu ai ke ka ofi mau ala mea lea e ka ia le upu oe me ke mangui ai o le al mea ngai ka inga oe au le falango lango I lo malosi au te whaalango le poto whaalalulangi. Awa ai le poto whaaleatua e maua I lana Afioga Paia. Le atua le mātou tama. Whaatai le atua I la upu a mātou whaalongolongo ai le nei tai au. So soani oi le atua. Nganga Paia. Whai au ngā luenga mamana. O ngā luenga lilo. Mea ele I o ai ale malosi ala o auna. Mea sa vai vai ai le atua. O te talo wha atoatoa ina I oe nganga Paia. I loto mawhina ngalo a lau whanau. Ia vea lau upu le atua ma wha malosi au I o lato o langa. Au nei a vea mātou nau tangata e whalongolongo a ia ana I au siustai. A whaifo iai nisi o lo Tetee I lau upu le atua mātou te talo nei tai au. Ia lato maua le loto maulalo. Ta lia ina I lau Afioga Paia. Ai ai foi nisi le tu o lana ia le masani o le whaalongo e whaangalongalo. Na lua ifo le mano lo ngau. Ia mātou whaalongo longo malkangaka e ngau ia te oe. Nau I le maoni ma le upumoni. Whaia e tusa ma lau Afioga Paia. Anga leifo I le atua I lau e kalesia I le nei savalinga lo mātou iai. Ia tu atoatoa o mātou tangata I la upu le atua. Whataua lo upu le atua. I totonu a mātou a inga I totonu a mātou o langa le atua. A I umea uma. Whaalango ma whaamoe atu ia te oe Yesu Keriso. O lena te whaatoatoa ina lo mātou whaatoatua. Ia vi ia oe mea uma. Whaftai le atua. Ia te oe le viinga ono Yesu. Amene, ma amene. Wala watu e Afioga ti akono nei tai au mole. Sauninga o tātou whamantunga. Hallelujah. Tā pena lau loto nei tai au. Ola wale whamalosi il tātou e kalesia. Aua lava nei se taimi. Tātou te manatu māmā I le sauninga nei. Whataua ia te oe. Whataua ia te oe. Awa o le whamantunga nei. Leo o mafua I le whaolatanga o tātou whiwhia. Mea la lea ia tātou maua le loto maulalo nei tai au. Maua le anganga whaftai le atua. A o tātou sauni.
o le nei sauni Paia. Le au soe wa tātou poto mai e whaalongo I le Afioga Paia le Atua. Ma au wai I le maftango le tino ma le tuto o lo tātou wali o Yesu Keriso. O le mea lea ia mua lava o na tātou sue ifo. Sue ifo ia I tātou lava ma sa ili le alofa tu no le Atua. Ina ia mawhai o na tātou whaalata lata atu I ate ia I le salamo ma le whatuatua. A uso pele ono le lii. Whaafonga mai ia I upu o le whatonunga le talesuanga le tātou alii o Yesu Keriso. E pei ona mawai mai le apostolo Paulo. O au foi, na o maua mai le alii le mea na o tuina atu ai I ate o tau. O le lava po na whalata inai le alii o Yesu. Na ia tango ai le areto, ua ia whawhetai, ona tofi ai lea mawhai atu, I nā tango ia I nā ai. O lo tino le nei wa tofi masui o oto, I o oto whaia le nei mea mawhamantunga I a te au. Wa whapea foi le ipu ina wa umona ai, wa whapea atu, o le ipu le nei o le whengainga fau lea I lau toto, I o tō whaia le nei mea ma whamantunga I a te au, I aso uma tō te Fefinaua'i. A wao aso uma tō te ai I le nei areto, ma whiinu I le nei ipu, tō te whai loa atu ai le maliu le alii, se ia fio mai o ia. La tātou te talo. Le tuala mātou tamaa, tuina atu le nei sauninga Paia I lawa fio. Au mātou sauni le tua e talia le whatusa o lau tino ma lau toto Paia. I e whapaia mai le nei sauninga. Whaau mai lau whanau mai mātou umo le atalia ina nei aso. Mātou te whaia I le ava ma le mingau. Mātou te whaia ma le malama le atua ana le se noa oe le atua. Se manu e whano umai mātou. Ai whawhetai I le whaolatanga. Whawhetai le whamangalo ina o mātou anga sala. Whawhetai ua whalele ina le mātou vā Fefinaua'i malawa fio. Whawhetai lau file mu ua toe se ina I lau toa sā mai mātou. Whawhetai I lau ami o tonu ua tau ami o tonu ina I mātou. Moni lava le atu o le taulanga e tasi ai afe. O le taulanga lava leo wa manuia ai mātou uma, ma o le nganga whaftai lau a fio le atua. Ono le tongi ola na e saunia mo I mātou le atua. O le a mātou sauni e talia nei aso, I e whamanuia I ai mātou le atua. Whamanuia fo le au whainga luenga le atua. Tu whaina atu le whamantunga nei tae au, mea uma mātou te whaia le atua, I ai lau whamanuianga. Ia mātou langona lau file mu ma lau manuia. Wa mātou talitonuina fo I le atua. O whālava wa mātou malolo ai le atua. A mātou talia ina nei aso le atua. Ia e whamalolo atu I so se tasi e manau mia lo whamalolonga. Se tasi fo I le atua langona le mafatia. O loo ui whaingatā o le nei soifuanga. Tamā. Au mātou talia ina ia mātou langona lo whaamawhana mai. O lo e whaatasi pēa mai mātou. E te le tulafono ina I mātou. O lo o iai pēa oe I le mea nei. Mātou te talo leo o mātou o le malau atu. I le swafa sili o Yesu Keriso. Amene ma amen. Some may say I'm old enough to stand without holding his hands. And with each passing day I need him more. For he's become my everything. And that's the reason why I cling to Calvary and all the cross stands for. Some may say I'm old enough
stand without holding his hands. And with each passing day I need him more, for he's become my everything. And that's the reason why I cling to Calvary and all the cross stands for. I still believe in the power of the blood that Jesus shed on Mount Calvary. And I still hold to the hope that is going to prepare a dwelling place for me. I still cling, I still cling to the promise that there is still forgiveness for the lost. I still believe and I still hold, I still cling to the old rugged cross. I still believe in the power of the blood that Jesus shed on Mount Calvary. I still hold, I still hold to the hope that is going to prepare a dwelling place for me. I still cling to the promise there is still forgiveness for the lost. Still believe and I still hold, I still cling to the old rugged
le whaatusa o le tino, ma le toto Paia o Iesu Keriso I le nei tai au. Le a tātou sauni e talia le areto, o le whaatusa leo le tino a Keriso na whaamomoina mo oe mau. I nā tango ia, I nā aai. O le tino le nei o Keriso ua tofi tofi ma o tau. I o tau whaia le nei mea ma whamantunga I a te ia. O le a tātou talia whaatasi le areto I le swafo le tamā, le alo ma le anganga Paia talia. O le hipu le nei o le whengainga fau lea I le toto o Iesu. Ua whaamalingi ina mo le whaamangaloina o angasala. I o tau whaia le nei mea ma whamantunga I a te ia. O le a tātou sauni e talia le hipu le swafo le tamā, le alo ma le anganga Paia talia. Matuna I minute ia avelo whaftai le tua. Hallelujah, hallelujah. Whaftai Yesu, whaftai le tua. Whaftai le tua I lo alofa. Lo alofa muti muti wale. Fou I taia uma. Lo alofa tu noa le tua. Ua lava masatoe lea mo I matou. Wa lofa lava lea wa matou manuia. Lo lofa lea tama wa matou mawaina ai le ola I whaavavau. Whamangalo ina I o matou angasala. Tau ami o tonu ina I matou tama. Whawhetai, whawhetai, whawhetai Yesu Keriso. Whawhetai lo manatu mai. Whawhetai le tua I mea le lei. Lea sili sili we whaia moi mātou. Ia vi ia oe. Ia vi ia oe lea tua. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. O le file mu fo'i mai lea tua. O lo o sili sili lava I mea umai natu iai. I leo leo ina I o tō mawhauwhau. I le poto ma le mawhauwhau le tua, malona alo Iesu Keriso lo tātou ali. I le ma le manui o le tua sili sili ese, le tamā, ma le alo, ma le anganga Paia. Ia te o tō pea lava I aso uma, e le au noa. And now may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts and guard your minds. Through Jesus Christ. May the blessings of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be upon you through all your days. Amen and amen. Wow.
Now may the Lord bless you. May he cause his face to shine upon you. May his grace and his peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen. God bless you. We love you.